Uriusan hima balarang ba bha kejela Meghalaya ubalong ru nong mi khmat sakaying dorbar thawan kejela haki Sneng baladam bat menta kumu MDC Kemau Kenro constituency sakaying dorbar thawan ke Khasi Hills Autonomous District Council uba Martle and Mukim ulas Sneng yakin noyalam bementa jongki seng Riewlum makin Jingïatynrah paramaki nomor hakabakut ke Jingïatynrah ke lej a shakiwei. Kini kejing Sneng nakaliang new rang ba kalalong haba ai jingkran ha kejing yalang penithu paj ba ha ar pulai trip kolalingkot arja arpusau yau ba Robert June Kharjarin kumu kertong ke United Democratic Party but Hill State People's Democratic Party ling ba ka kenhu nya lang ha ka Regional Democratic Alliance syak election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Seat ha office raikam ke UDP. Uniu nong elam balarang ba bha ka HSPDP but kumu co-chairman ka Alliance ulah Khana syapang ki election MP Lok Sabha ki ba na ka jing yapat hapdeng ki seng Riewlum ka wanra jing mentoi e ya ki seng san hima bala itu ha kari India kum ka seng Congress. Ili syong hapo ka jiran jong bibiling da. Da ka bangi ong kum ni. Kade kam long Shuh. Ngaru regional. Nda por ong betendra nasional, ya tendra pra regional. Ya krat ya nasional. Nda mesti thok na biya. Nia krat kongres. Ane tho ye pi. Hoping kwa banyo ibring. Bring no kwa yo hoping. Suatu engkau yoi dia katakan, engkau banyak yoi, lada yoi tu, long kumaya itu mesti pecah. Kandang kita kebanyak tay, kebanyak selok, siapa tiba baik, mana bercok, mana berstart, ping lu kemcuk, membring lu kemcuk, selalu kemcuk. Tahu bahawa nyata lah kam teman lu sudah baik. Imamut kena kecing ye sang trari kampoi Shuh Shuh ngai kemacam lengkap lalu bak korbarsi Amri jongka maukha nyetai ni Islam. Dia hadir ke sawan yang kedua-duanya Sultan Pasir Rai. But hagas nam secara sendai sebab Rabu. Ni sayo menyebut no. Raga wei ke kenhun ke bantek ke bansong ya kisah Rai jumi. Pada kata kepor kata kenhun kata lut ya balo. Kata kata ke Meghalaya ada di sana. Ha keba iba bibiling do ulong chairman ngau presiden jong ke PDIC ngalong ko chairman bat kum juru presiden jong ka HSPP ulong ko chairman dai ha kene ko por nomor kene kecingla ton por joko kongres ke bapima Shuh batip badai ha kata kapor biniya wan syakmat palong dai banjir lang kawai kapui kawai kapon kumba ladep rai menta kawan ha kedul jong kene rai kabagi rai hakin isni kumba lapan bena da u secretary jong ka RTA